da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol, hyfryd I weld chi. A aelodau yn gyfeillion ambell I ymwelwyr cyson. Hyfryd I weld chi a chroesawu chi. Lovely to see you all this morning, and we have a few visitors and friends and people who do call in on a regular basis. It's lovely to see you all, and hope we have a blessing of being together and worshipping this morning. And again, welcome to everyone who joins us as usual. I know we have a weekly following dros wep liver ar wefan ac yn y blaen. Felly, croeso I bawb. Ac fe unw ni I ganu'r emyn agoriadol 37, number 37, geiriau gwili, cenwch i'r arglwydd, io'r ein hymwared ni yw, aid yn beraidd hyd yn ef, a berth moliant iddo ef, bendigedig fo'r arglwydd ein diw, ac mae un ohono ni yn y gynulleidfa nawr, yn dod o Langenech, reit ar bwys gwili, ond efe, mae yna yn yr hendi, wedi cael ei eni a'i fagu yma. Felly, 37, diolch yn fawr. Dwi'n troi at Efengil Mathew ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma, 12 bennod o lyfr Mathew. So we're in Matthew's Gospel. If you wish to follow in your English Bibles in the pews, I'm on page 991 in the English Bibles, 991. That's the 12th chapter of Matthew. And I'm beginning to read at verse 1 and reading to verse 21. Felly,
Ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg, dwi ar dudalen 13 yn y Gymraeg. 13. Tynnu tywysennau ar y saboth. Mathew 12. Ar amser hwnnw, aeth Iesu drwy'r caeaid ar y saboth. A roedd eisiau bwyd ar ei ddisgyblion, a dechreuant dynnu tywysennau a'i bwyta. Pan welodd y Phariseaid hynny, meddent wrtho, edrych y mae dy ddisgyblion yn gwneud peth sy'n groes i'r gyfraith ar y saboth. Dywedodd yntau wrthynt, onid ydych wedi darllen beth y wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno ef a'r rhai oedd gydag ef? Sut yr aeth i mewn i di ddiw a sut y bwytasant y torthau cysegredig, nad oedd yn gyfreithlon iddo ef na'r rhai oedd gydag ef ei bwyta, ond i'r offeiriaid yn unig. Neu, onid ydych wedi darllen yn y gyfraith fod yr offeiriaid ar y saboth yn y deml yn halugu'r saboth, ond i bod yn ddi-euog. Rwy'n dweud wrthych fod rhywbeth mwy na'r deml yma. Pe buasech wedi deall beth yw ystyr y dywediad, trigaredd a ddymunaf nid aberth, ni fuasech wedi condemnio'r di-euog, oherwydd y mae mab y dyn yn arglwydd ar y saboth. Symudodd oddi yno a daeth i'w synagog hwy. Yno yr oedd dyn a chanddo law ddiffrwyth. Gofynasant i Iesu mwyn cael cyhuddiad i'w ddwyn yn ei erbyn, a yw'n gyfreithlon iachau ar y saboth. Dywedodd yntau wrthynt, pwy ohonoch a chanddo un ddafad, o syrth honno i bydew ar y saboth, na fydd yn gafael yn ddi ei chodi. Gymaint mwy gwerthfawr yw dyn na ddafad. Am hynny, y mae'n gyfreithlon gwneud da ar y saboth. Yna dywedodd wrth y dyn estyn dy law, ystynodd yntau hi a gwneud ei law yn holliach fel y llall. Ac fe aeth y Phariseaid allan a chynllwyn yn ei erbyn, sut yw ladd. Ond daeth Iesu wybod am hyn ac aeth ymaith oddi yno. Dilynodd llawer ef ac fe iachawdd bawb ohonynt. A rybuddiodd hwy i beidio a'i wneud yn hysbys, fel y cyflawnid gair a lefarwyd trwy Eseia proffwyd. Dyma fy ngwas, yr un a ddewisais, fy nwylid yr ymhyfrydodd fe enaid ynddo. Roddaf fy ysbryd arno, a bydd yn cyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn amrafael nac yn gweiddi, ac ni chliw neb ei lais ef yn yr heolydd. Ni fydd yn mathru corsen doredig, nac yn diffodd canwyll sy'n mygu, nes sydd o ddwy'n barn i fuddugoliaeth, ac yn ei enw ef y bydd gobaith y cenhedloedd. A chwyneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu ymellach yr ail emyn, sef 222, 222. Geiriau hyfryd W. Rhys Nicholas yn ffefryn gan lawer, wy'n gwybod, tir datom ni o greo'r pob goleini, tro di a'i nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. Tir datom ni o dad ein harglwydd Iesu, un harwain at o ef. Can molwn fyth yr hwn sydd yn gwaredi, bendigaid fab yn ef. 222.
chyfle ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Ein tad nefol a thad ein harglwydd Iesu. I ni'n gweddio na nawr I ni deimlo dy bresenoldeb yn agos atom ni y bore yma yn ystod yr oedfa hon. Edrych arnom ni nawr mewn trigaredd ac mewn myddeiant. A gad I ni brofi oedd ysbryd sanctaidd di yn ein tywys ni I oleini dy bresenoldeb di yn hytrach na thywyllwch a diwch y byd fel I ni'n gweld yn aml o'n cwmpas ni. As we come now before you once more in prayer this morning, we ask that all our words and thoughts and deeds be to your glory alone this morning, and to the furtherance of your kingdom here in this particular church and in your church worldwide. Ac I ni'n diolch I ti fel ym mhob oedfa am ddarparu mor helaeth ar ein cyfer ni. I ni'n bobl fraintiedig iawn, braintiau amlwg yn llenwi ein bywydau ni. Ac I ni meddwl am rhai hynny nawr sydd yn fyr o'n braintiau amlwg ni. Ac I ni'n diolch I ti am nerth yn ôl y dydd, ynddo fe. I ni wynebu holl draialon a phwysau bywyd sy'n dod I gwrdd â ni gyd. Ond eto, fel ym mhob oedfa, I ni'n diolch I ti am y rodd bennaf ymherson dy fab Iesu i'n byd. Hwnnw a ddaeth I wedd newid gorsedd farn I fod yn gorsedd o ras a chariad, ac I ni'n diolch I ti am hynny yn amlwg y bore yma. And we thank you as in each service for a new opportunity to praise you this morning. You know of our weaknesses and our failings, our shortcomings. And you know that we don't love you and don't love others as we should. Yet for all this we pray for your help and your guidance in order for us to try at least to live our lives in the way that you would have us live. And to be more worthy of your love and guidance in the world. I ni'n cyffesu yn agored ger dyfron bod y byd a'i bethau yn ein denu ni o hyd ac o hyd. Ac yn ein rwystro ni weithiau rhag dywel di yng nghanol y cyfan. A rhag gwneud y wyllus di ar y ddeiar. O agor ein llygaid I weled, meddai'r hyn emyn, o agor ein llygaid I weled dirgelwch dy arfaith a thair. Mae'n well I mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. Y ddeiar andan a'i thrysorau, ond geiriau fy niw fydd yr un. Y bywyd tragwyddol yw nabod fy mhrynwr yn ddiw ac yn ddyn. A dyna yw ein dymuniad ni y bore yma ac ym mhob oedfa hefyd. Lord God, we know that there is so much in this world which is contrary to your will and your way. And we pray now for those affected by war and conflict and other natural disasters that we've been mentioning in these last few weeks, and other atrocities that have taken place throughout the world. And we pray that your love and peace will work in the hearts of all people to realize this common humanity which binds us together as your people. So we think of many in need this morning. We think of our friends and family members here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain, ac yn gweddio drostyn nhw ac yn cofio amdani nhw yn ein gweddiau. Trig ar ha wrthym o arglwydd a chofio amdanom yn dyner iawn. Ynghyd â phawb sydd mewn angen a darod y nawdd a thamgeledd a sylw arbennig di iddyn nhw gan ddisgwyl dy gymorth ath nerth. A mynd I ofyn y cyfannid yn ein heiddiant ni ein hunain, ond yn heiddiant dy fab, ein ffrind a'n gwaredwr, Iesu Grist y cyfiawn. Amen.
Wel, croeso cynnes I bawb i'n hoedfa, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A warm welcome to members, friends and visitors, and I know one is here, a regular visitor from the United States. A warm welcome to you all, including those joining us on the web. Mae'r tymor gwyliau wedi cyrraedd a dyma fydd Sul ola yn gweinidog yn y pulpit am 4 Sul. The summer holiday season has arrived and this will be the last Sunday in the pulpit for our minister for 4 Sundays. A gai ar eich rhan chi ddiolch yn fawr iddo I Rob am ei arweinyddiaeth, ei arweiniad, ei ganadwri a'i gefnogaeth mawr ohono ni nawr ar hyd yr adeg. Mae wedi cael cyfnod bisi iawn, prysur iawn, nid yn unig fel yn bugail ni, ond hefyd fel llywydd undeb bydyddwyr Cymraeg. Mae wedi bod yn flwyddyn lawn a ffrwythlon iddo, a nawr mae'n amser iddo gael egwyl. Cyfle ymlacio I fynd i'r Steddfod ac I gael gwyliau llwyr heddiannol. Felly, ar eich rhan chi, gai ddymuno gwyliau dedwydd iawn iddo. Nawr, dwi ddim yn gadael yn syth ar ôl yr oedfa, felly bydde gyda ni yn y cylch trafod am 4:30 ac oedfa gymyn yr hwyr am 6. And thank you also, Paul, for your significant contribution on the organ. Ni fydd oedfa o'n canol wythnos tan y tymor newydd ym mis Medi. There won't be any midweek services now until the new term in September. Bydd cyfarfod diaconiaid nos Iau am 4:06 yn Capel Bach ac ar Microsoft Teams, nos Iau sy'n dod, Gorffennaf y 30 July the 23rd. From next Sunday and throughout August and the summer holiday season, there'll be morning services only here. A di Sul nesaf, Gorffennaf y 6 yn gweinidog gwadd yn oedfa'r bore fydd y parchedig Anthony Williams, and i'n ddiolchgar iawn iddo am ei gefnogaeth. I'm sure that many of us will want to be here next Sunday to support Anthony in the pulpit. Mewn pythefnos bydd Richard Perkins yn arwain yr oedfa fyreol a diolchwn iddo fe am ei barodrwydd I gamu i'r adwy. Cofiwch ddylawr llawr am de a chyfle I gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do please join us for tea and a chance to socialise in the hall below after the service. Ac yn nawr fydd yn amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
Ein roddion addagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gyson o'dd y stwr. Yn llawen a gnawn ein haddimed ynghyd, I ddwyn ein tystiolaeth I ti yn y byd. Amen. Wel, diolch I Ann am ddymuno pob hwyl I fi dros yr wythnosau nesaf. As I mentioned in the deacon's room before coming out, I won't say, perhaps that's the wrong turn of phrase, I can see light at the end of the tunnel, because it's as if I can't wait to get out. But I am ready for a rest and to recharge the batteries. So hopefully you will have a lovely time as well if you're going away and come back recharged. And my appeal as well, if you are here now over the next few weeks, please come and support all the visiting ministers. It's important to do so yn y boreau, oed fawn bore. Felly, fe ganwn ni gyda'n gilydd 345, 345, o'r fath gyfaill ydyw'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref, o'r fath fraint yw mynd ar cyfan yn engweddi at o ef, o'r tangnefedd pyr a gollwn, o'r pryderon rym yn dwy'n, am na cheisiwn fynd yn gyson at o ef I ddweud ein cwyn. 345.
fydd yn mathru y gorsen doredig, nac yn diffodd canwyll sy'n mygu. A bruised reed he will not break, and a smouldering wick he will not quench. Nawr, dyna rai o'r geiriau nes i ddarllen o efengil Matthew ar ddechrau'r oedfa. A pan gofnodwyd Matthew y geiriau yma sy'n sôn am Iesu, ond nhw wedi cofnodi yn ystod cyfnod o densiwn cynyddol ryngddo fe a'r Phariseaid. Chi'n cofio o'r darlleniad? At the start of the reading, Jesus had started to expose the hypocrisy of the Pharisees, their hard-heartedness and their superficial religious life. They looked strong on the outside, didn't they? But they had very little compassion for ordinary people. It was all an outward show for their religion. While they were busy protecting their own reputation and their own rules, the law of the Old Testament, Jesus was seeking out the weary and the overlooked and the broken in society, the forgotten abouts in society. A dyna gymhariaeth ryfeddol a gogoneddus yma, ynddo fe, o'n blaen ni yn yr adran fach hon o'r ysgrythur y bore yma. The Pharisees crushed people beneath heavy burdens, every yacht of the law, they said. Jesus lifted the burdens from these tired shoulders. The Pharisees dismissed those who seemed weak in the eyes of the law, but Jesus drew near to them. And Matthew, in this ancient promise, he reminds us of that promise. A bruised reed he will not break. Ni fydd yn mathru corsen doredig. And a smouldering wick he will not quench. Nac yn diffodd canwyll sy'n mygu. Am olygfa a disgrifiad hyfryd o Iesu Grist y bore yma, ynddo fe? Jesus isn't attracted by polished appearances, but by honest and basic need, the need of people. He delights in restoring what others have written off, a write-off, we say sometimes, and he restores what we think of as a write-off in life. A'r pwynt cyntaf hoffwn ni rannu a chi a bore yma yw hyn. I ni gyd yn debyg i gorsen doredig o bryd i'w gilydd, yndyn ni? Pan ni'n cael ein mathru, pan ni'n cael ein gwasgu i'r llawr gan amgylchiadau bywyd. We're all similar to a bruised reed when life's wounded us in one way or another. Think of a little reed growing by the riverside. We've all seen them. Yeah? They're very slender, thin, weak things, aren't they? And once it's bruised in any way, it doesn't appear to have much of a future. Most people would snap it off without giving it a second thought. And I'm sure many of you here this morning know what it's like to feel like that bruised reed from time to time. Ynddo fe? Siomedigaeth mewn bywyd, gallu cwrdd â ni gyd, falle mae rai yn gael siom enfawr o fewn gwaith ar gweithle, swyddi, colli swydd. Ynddo fe? Galar, bereavement. Mae'n gallu cymryd drosodd yn llwyr weithiau, ynddo fe? Beth yw'r un ddywediad yn gaeth i alar. A chi'n abod rai sydd wedi mynd yn gaeth i alar weithiau. A fi iechyd, di am i, illness. Mae hwnna'n gallu dod i llorio ni. Yes, we're all able to smile in public, but privately you might well be feeling if you're hanging on by that reed, that little bruised reed. Because, you know, this world and life in general, it often measures people by what they can produce, the production value. Wel, rai, yn gwybod yn iawn beth yw production values, mewn ambell I faes. And you know, if you can't keep up
with certain production values, there's someone else ready to take your place straight away. Yeah, watchwch eich cem. Yeah. But you know, Jesus isn't like that. He doesn't come to finish off those who are already struggling in life. He comes to walk alongside. We've sung that hymn. O'r fath gyfaill y dyw'r Iesu, geiriau addas iawn. Help, support, comfort. Mae'n amwybodol o'ch amgylchiadau chi gyd, cofiwch. Mae'n gwybod amdanyn nhw. Every sleepless night, every anxious thought that no one else knows but yourself. His words aren't condemning, but rather life-giving. I quoted, and Paul played it now in the collection. Remember that old Sankey hymn? Wonderful words, beautiful words, wonderful words of life. Yeah. What seems beyond repair to others and in the eyes of the world is never beyond the reach of his grace and love. Odyn, i ni gyd yn debyg I gorsen doredig o bryd i'w gilydd. Ac yna'n ail, i ni'n debyg I ganwych sy'n mygu pan fo ffydd yn llosgi'n isel. Weithiau, ynddo fe, ar brydiau, mae hwnna'n gallu digwydd. We're all like smouldering wicks as well when our faith burns low sometimes. That's my second heading for you this morning. Think of the lamp, a lamp in biblical terms, and not so long ago in our times as well. It depended on a small wick. Remember the old paraffin? Yeah, paraffin. Mae'n debyg, maen nhw'n gweud yn Lloegr. They say you can always tell if you're Welsh because you say paraffin, not paraffin. Yeah, when the flame became weak, it produces more smoke than light. And many people would simply extinguish it, throw it away, start again with a new wick. And I'd say that picture, an analogy, it can describe many Christians as well. A time when perhaps your love for Christ burned brightly. Prayer came naturally, worship filled your hearts with joy. And Scripture, every word of Scripture alive. Ond nawr os efo fflam yn gallu llosgi'n isel weithiau. Distractions come your way. Disappointments cooled your enthusiasm, perhaps. Dulled your spiritual appetite at times. Yes, you still belong to Christ, but you wonder where that fire has gone, a tân yn y bol. Pan fyddo achos Iesu yn eiddyl a di glod, pan losgo'r lamp yn isel wrth ddisgwyl am ei ddod. Falle bod ni'n meddwl am y geiriau yna, sôn am yr eglwys yn gyffredinol, ond mae'n addas a pherthnasol I ni fel unigolion hefyd, ynddo fe? Pan losgo'r lamp yn isel wrth ddisgwyl am ei ddod, a thwrf y rai aniwiol fel sŵn y stormus lu, ar dawel lwybrau gweddi o cadw fi. Yeah, how comforting it is to know this morning that Jesus doesn't throw away the struggling believer. He's not standing over us with folded arms and waiting and willing for us to fail. Dear me, no. Instead, he bends down and shields that smouldering wick. Yeah, that fresh oil in the lamp, as it were. Mae pob gwreichionen fach yn bwysig iddo fe. Because he doesn't only see what we are today, perhaps at this present moment, but rather what his grace will make us tomorrow. The smallest flicker of a genuine faith is very, very precious, and precious in his sight. Felly wedi nodi ein tebygrwydd ni I gorsen doredig, ac i'r ganwyll sy'n mygu. Y pwynt ola dwi am rannu gyda chi bore yma yw fod Iesu yn ein hadfer ni. Yn ein hadfer ni oherwydd bod I nerth wedi berffeithio yn ein gwendid ni. Yeah, Jesus restores us. He restores us because
his strength is made perfect in our weakness and our failings. Do you know, the beauty of this passage, I'd say, it's not found in the condition of the reed or the wick, because neither of them have a lot to boast about, really, do they? Yeah? But the hope lies entirely in the character of the one who holds them and restores them. That's the thing. That's the point. Mae Iesu yn arbenigo mewn adfer yr hyn mae eraill wedi taflu'r neilltu, wedi anwybyddu, wedi angofio amdanyn nhw. He forgives those who think that they fail too often. He welcomes those who feel they've wandered too far away from God. He strengthens those who confess that they have no strength of their own left. Ond sylwch hefyd, dyw e ddim yn addo llwybr esmwyth a chyfforddus o bell ffordd. Na. He doesn't promise an easy ride, an easy life, remember? Reeds will still sway in the wind, and lamps still need tending. That wick needs tending. But what he does promise to do, he promises his presence through all of the storms of life. He doesn't merely rescue you once, he sustains you day after day, un dydd ar y tro, yn rhoi nerth yn ôl y dydd. Chi wedi cael digon o nerth i ddod ma heddi, i chi wedi cael nerth yn ôl y dydd heddi. So, the Christian life, the Christian life has never been about pretending to be strong. It's always been about trusting the one whose strength never fails. Pwyso ar Iesu. Dyna'r gryfder sydd yn dal y pwysau I gyd. So today, if you feel bruised, don't despair too much. If your faith seems to be as little, more like that smouldering wick, don't give up. Don't give up. Mae Matthew yn gorffen y broffwydoliaeth ogoneddus hon gyda'r geiriau. Mae geiriau sy'n codi ein golygon ni yn uwch a thu hwnt i'n brwydrau presennol ni nawr heddi. Ac yn ei enw ef, chi'n cofio diwedd y darlleniad? Ac yn ei enw ef bydd gobaith ac anhedloedd. In his name the Gentiles will hope. What a glorious ending. What a glorious ending to this passage. Words that really lift our eyes above our own struggles in the here and now. The same Jesus who gently restores the bruised reed is also the hope of all the nations. His compassion isn't limited by background or culture or your failure or your distance from him. His invitation, it reaches across every border and into every heart. In Christ, there is no east or west. In him, no south nor north, but one great fellowship of love throughout the whole wide earth. Felly, gadewch I ni adael y bore yma. Yn llawn hyder, nid yn llawn ofn, ond yn llawn hyder. Because the same Saviour that refused to break the bruised reed is still walking among his people today. That same Lord who would not extinguish the smouldering wick still breathes fresh life into weary souls in 2026. Mae drigaredd yn drech na'n gwendid ni, cofiwch. Mae ras yn ddyfnach na'n ffaileddau ni. Ac mae addewidion yn gryfach na'r amheuon mwyaf sydd â ni. A hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd I ddyweddu. 731, 731. Cariad dwyfol uwch pob cariad, londer nefoedd, tyrd I lawr,
Yn omninnau gwnaed y drigfa a charona darfaith fawr. Iesu, llawn tosturi ydwyt, cariad anherfynol pyr, moes i ni dy iachawdwriaeth. Tyrd i esmwythau ein cyr. Eto geiriau addas gan Paul i ddyweddu yr oedfa. Diolch. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. A bruised reed he will not break, and a smouldering wick
he will not quench. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dy fendydd gyfoethog. A byddai di ras ein harglwn ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.